Kusukela kusasa abantu labaneminyaka lelishumi nesiphohlongo sebavumelekile kutsi nabo bangagoma. Sinibutile ke kutsi njengemuntfu lomusha lokulomnyaka ingabe ukwamukela njani loku. Kuyajabulisa kubona ukuthi inqubekela phambili ikhona ngalapha kutagoma. Kuyasho ukuthi i-lockdown involve engathi angeke sayibona. December sitaba na December lomuhle umnotfo utawuvuleka nathi sitawukhona ukuthi sihambe siye e-stadium sijabule njengalamanye amave. Siyakwamukela thina lesilapho kule minyaka le-18 kuya ku-35 sitawuhamba nje siye kogoma khona matfuthi njengasikutsala sikuze ukuthi live livuleke. Mina lethu Tindzaba ngididfokotela kakhulu ngobe ngiyathi ukuthi nangabe linyende le bantfu labafuna ukugoma batawugoma eNingizimu Afrika lokho kutawenda ukuthi impilo ibuyele esimeni kule impilo lesitayele sitawukhona ukubuyela e-stadium sitawukhona nje ukuthi sikhone ukungqwaba nini tetfu ngendlela yakhona. Mina lengakusho nje kubantu labasha ukuthi asambeni ngebuningi siye kuyogoma nabo laba labancane labacala kusasa kuyogoma abazame kuya bangeva abangani ukuthi bona abayi la asitendeli thina sendela wonke lo muntu lophilayo ukuthi sivikeleke la kule sifo lesiphephetekayo. Ukugoma ngilindele ngabomvu kade ngifisa kube sengathi nami sengigomile ngoba ngizokwazi ukuvikela umndeni wami nokuvikela impilo yami. Bengifisa sengathi wonke umuntu eNingizimu Afrika ngagoma ukuze azokwazi ukuvikela umndeni wakhe. Mina ngijabule kakhulu ngale simemetelo ukuthi abantu labaneminyaka lelishumi nesiphohlongo bayokucala kuvikela leligciwane le-COVID-19. Kodwa lokubuye kungivise ebuhlungu labantwana latikolweni bona indzaba bangagonywa kani vele indzaba lento ihambe ngetigaba kungavele kuthiwa wonke umuntu akahambe ayogonywa. Lena ke mbone babukeli SABC angeke ithwese ukuphendulela ngayo.